Reka tubashimire kandi tubaha ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu, mwe mudukurikira rero muri hirya no hino hatandukanye tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Twihuse cyane rero n'ubundi reka amakuru yacu tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yumvikanamo imitwe yitwaje intwaro itandukanye harimo Wazalendo ndetse na FDLR ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Kuri ubu rero urugamba rurakomeje hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Ni mu gihe kandi umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje kugenda wigarurira ibice bitandukanye by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru nko muri teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse na Nyiragongo, nk'uko amakuru aturuka muri iki gihugu akomeza kugenda abitangaza. Kuri ubu rero igisirikare cya Kongo FARDC kiri gufashwa n'imitwe yitwaje n'abafatanyabikorwa batandukanye harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe y'ubuje mu cyise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR. Ni mu gihe kandi umutekano n'ubundi utifashe neza mu mujyi wa Goma, aho umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo ukomeje gushyirwa mu majwi ndetse bikanavugwa ko ari wo waba uri gukomeza kwangiza umutekano w'abaturage. Kuri ubu muri Kongo biri kuvuga ko gukandagiza ikirenge ku butaka Wazalendo iherereyeho bigusaba kwishyura amadolari atari munsi y'atatu, nk'uko amakuru aturuka muri iki gihugu akomeza kugenda bitangaza. Nk'uko rero bitangazwa biravuga ko hashize iminsi itari mike abagenzi n'abacuruzi binubira ko ngo bishyuzwa amafaranga na Wazalendo adafitiwe ubusobanuro, aho rero kugeza ubu uciye wese ngo ku butaka uyu mutwe uherereyeho yishyura byibura amadolari y'Amerika arenga atatu. Abaturage bamwe bo muri ibi bice by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru, aho nyine ibi bice aribyo bibarizwamo Wazalendo, bavuga ko itagituma ngo haboneka bagoheka, kuko ngo uciye wese aho uyu mutwe uherereye agomba kugira ikiguzi atanga ngo kikitirirwa umusoro. Nk'uko rero amakuru atangazwa na Radio Okapi avuga ko nta mumotari ugipfa gutwara umugenzi, kuko ngo asanga hari amabariyeri akomeye ngo babategererezaho bakabambura, babyita ngo kubasoresha. Nk'uko amakuru n'ubundi akomeza kugenda bitangaza, muri izo nzira rero abamotari n'abagenzi babo ngo bagomba kwishyura nibura amafaranga 10,000 by'amafaranga yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ugereranyije angana n'amadolari y'Amerika 3.7, kandi nabwo bigaterwa ngo n'ibyo umuntu aba atwaye. Uretse kandi Wazalendo byagiye binavugwa kenshi ko n'igisirikare cya leta FARDC zifatanyije n'indi mitwe irimo na FDLR bajya bigaba mu baturage bakabambura ibyaba. Kuri FDLR rero yo bivuga ko yagiye ishyirwa mu majwi kenshi kunyaga inka n'andi matungo, abaturage bakayagurisha ndetse ayandi bakayaryamo inyama, ndetse nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Mu gihe gishize rero hari andi makuru yatangajwe, aho yavugaga ko hari umusirikare wa Kongo FARDC yiraye mu baturage ndetse akaza kurasa inka zabo, zimwe zikaza gupfa izindi zikahakomerekera. By'umwihariko rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kumvikana umutekano muke, aho rero igisirikare cya Kongo FARDC gihanganye n'umutwe witwaje intwaro wa M23. By'umwihariko rero umutwe wa M23 mu gihe gishize uhagarariwe n'umuvugizi wawo Lawrence Kanyuka mu bya politiki ndetse n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo riyobowe na Colonel Nanga, bari batangaje ko mu gihe kitarambiranye bari buze gufata umujyi wa Goma bagahita berekeza i Kinshasa, aho batangazaga ko bazahita bajya gukuraho ubutegetsi buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi ngo butari ngo guha agahenge abaturage. Ibi rero byaje gutuma umujyi wa Goma ucungwa cyangwa se ushyirwamo umutekano udasanzwe, aho ingabo za Kongo FARDC ibihumbi n'ibihumbi zaje kujyanwa muri uyu mujyi
wa Goma. Gusa rero nubwo aba basirikare bahari ntabwo umutekano n'ubundi ukomeje kubura, ntabwo n'ubundi bibuza kuba umutekano utifashe neza. Ni mu gihe rero abaturage bo muri uyu mujyi bakomeje kwicwa ndetse bikanavugwa ko baba bicwa na bamwe mu n'igisirikare cya leta FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo. Nk'uko amakuru akomeza kugenda bitangaza, mu gihe gishize hari amakuru yavugaga ko hari abaturage 4 biciwe mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe kandi hari n'abandi bari barasiwe muri resitora, hari n'abandi bari barashwe ubwo bari bavuye kuri banki kubikura amafaranga. Bikavuga ko rero ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bigirwamo uruhare n'imitwe yitwaje intwaro harimo nka FDLR ndetse na Wazalendo. Si ibyo gusa kuko n'igisirikare cya Congo FARDC nacyo gitungwa agatoki ko cyaba kigira uruhare muri ubu bwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage batuye mu mujyi wa Goma. Turabashimiye rero mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5. Mukande subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha. Ntimwagirwe comment, share ndetse na like maze muzajye mubabambere kubona amakuru n'ibiganiro tubagezeho 5 kuri 5. Turabashimiye mukomeze kugira impagarika n'ubugingo. Tubagezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye by'umwihariko byibanda ku makuru abarimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turabashimiye rero mukomeze kugira impagarika n'ubugingo. Amakuru yacu yo nakagaruka.